Prišli smo do konca tega letošnjega 2022 prvenstva amaterskega Slovenije. Prva stvar, ki je, bi se rad zahvalil Terman 3000 in pa seveda tudi gospodu Puckotu, ki nas je gostil, in pa mojim dvema kolegoma tlele, gospodu Stojanu in Marjanu, ki so vestno letali okrog po igrišču. Hvala lepa. En aplavz. Okay. Nations Cup, men, third place, tretje mesto, Hungary, Mađarska. Bence Bartenji, Bence Kotel in Akos Horvat. Okay, čestitamo. Drugo mesto, second place, Slovenija 1, Luka Naglič, Jan Hribernik, Luka Strašek. In prvo mesto, first place and the winners, Slovenija 2, Jaka Babnik, Žiga Babnik in Leon Car. Gremo